Anya laki din. Naimbag man tayo may kadito'y balay, Sister Dominga. Adda ka di manan imarites mo, Marie Flora. Awan, met. Kaya't ka lang alakwan. Anya tilakom aya. Makitam tayo a bracelet. An-ano kumangay ti bracelet mo't, Mare? Anya kalaki din aya. Sana basta bracelet lang da ito ay. Pampaswerte da ito a bracelet. Ha? Aya? Flang! Iso ti usar da kiti babak nang. Iso agumatang kametan. Sagmamanungay day ta. 500 only. Ay, una yun, Mare. Nakangingi na magayam. When, takas ko nakitayan. Saan laga basta bracelet da ito'y lakok, Mare. Pampaswerte da ito'y a bracelet. Apay nga ita ka lang, Dominga, anak ka. Anya lakit din ayananang. Saan ka di nga imbagak kada kayo, ang mapanak iti ayan ni Marie Flora, ni Badingay. Ay, aguray ka. Sa dinaw tinangalaam iti dayta bracelet, anak ka. Kasla dapay silaw-silaw na. Ginatang ko kin ni Marie Flora daytoy nanang. Ay, sus, kumpurmi man ang tigat-gatangam. Ay nananang, di kay kadiag sao iti kasta. Ngamin, saan abasta bracelet laeng daytoy. Lucky charm daytoy nanang. Pangpaswerte a bracelet. Sagmamanungay ti kasta. 500 only, nanang. Anya, ay una yan Dominga. Nakangin-nginamot gayam. Nagasam ngay dayta. 500. Saan abale, nanang? Tano ag swerte, Dakdakkel to ti ag subli. Ti ko na ngamin ni Marie Flora. Kastoy kano ti usar, dagiti babak na. Awan ti papanaminton bigat, Dominga, bakat. Awan, apay aya. Mabalin nga tulungan na nga agmula iti bangkag. Ay na, saan ang mabalin, Guryo? Ay, nukasta, dinak nga ron, kaya't nga tulungan. Anya lakit din aya, Guryo. Kaya't ka kumaatulungan ngam adumat tinasken alabaak inton bigat. Ay, kas jay. Wen, sana bale, bumawi aktukan ka no saan akon abisi. Sikamot ti masalaw ko iti dalan, pare Guryo. Di mo ibaga, mapan ka manan iti bangkag yaw. Kapilitan, pare Pedro yang. Dumot nga maintenance kan nga imulak. Di mo manan kadwan ni bakit mo. Si kalaang samot yag, trabaho iti bangkag yaw. Adu nga ro ti araramiden na jajay nga asawak nga. Kahit no kanayon ang makita kay jayan ni bakla, pare. Aya! Wen, kahit no nagmet ti kakatawaan da, tunggal lumabas kita yan da bakla. Ang mga nakarup-rupa na lang kinakitahan, pare. Ay na, nyalaki din na ya, pare. Napigsapay lang ti panagkita. Iso asigurado ka ni bakit mo tinakita. Bayaman ta, kasarita ko di asawak, maipapan iti dayta abuenag, pare. Una, pare. Narigat mait, no si kalaang tiyag-trabahaw. Sa di numanag, ti papanam, Dominga, anak ka. Iti ayan ni bakla ako marek, nanang. Na, kunak man no kunam ngaglaba ka ita. Madamdaman to, nanang. Imbes ngaglaba ka, tapno mamagaan. Saan? Taday tamakimar marites ti pangpangrunam. Anya lakit din ayan, nanang. Agawid ak tumitla adagos kunakmet. Adyan tula nga inti panunutan ti asawam iti kastangar aramida manakaw. Ay nananang naanos ni Guryo nga asawak. Ay na, Dominga aya. Sige nga rod nanang, aglabaak pa'y sakbay apumanawa. Tapno di yumat ko na. Naladaw kamat nga imay, Marie Dominga. Ay na mare, naglabaak pa'y ngamin. Apay aya. Lakwan ka manen. Anya manen ngay dayta. Necklace, kan dekorasyon na pampaswerte. Manan? Yap!
Gumatangkan. Tapno ada display medyo balayo. Tapno nalakalang asumrek ti swerte. Effective nga ta dayta. Ano fa? Anya laki din aya? Kita anak nang rugi idi nang ikarga iti pampaswerte a dekorasyon iti balay. Ay na ang daming blessings na si Mangpet. Nanginan sa mo dayta. Amangan no saan ko ang mabayadan. Ano likes mo? Ikang ka iti set tapno makatipid ka. Ay, alaman nga rod, Mare. Ikanak iti may sa aset. Tapno ag swerte kami man matkiniguryo. Ang mga nuday tapay ti bumaknangan mi nga gasawa. Alam ka di itamare? Ura ited ko iti 3,000. Set daytan. I-reserve mo pa'y laang para kanyak. Agdiskitarak pa'y iti pagbayad ko. Di ka madanagan. Taalaag tumulaang. Adi akong Dominga, bakit? Ay na, saan pa yan nag-awid ni Dominga, Guryaw? Uy, sa di naman ang tinapanan na ngay. Ay kat na pa na, iti ayan ti kumari na abakla. No kasta, husto nga ron ti ibagbagan ni Pare Pedre ang kanyak. Ay niya timbaga na kan ka anak ka. Kanayon kano ang makita nati asawak, iji ayan di aplura nga bakla. Sana kun nga agulbod pa eh. Ay, apo. Tauray siya, diyak kanunungan ti dakas nga ramid ti anak ka. Pudnaw, tinaibag ati kumparaim. Tunggal mapan kay ti bangkagyaw. Agrubwat mo tan, amapan iti ayan ti kumari na abakla. Anya? Wan, iso ano siya ti sika. Isurot mo ti asawam, numapan kay ti bangkagyaw. Tapno saan ati kinasadot na ti ipakpakat na. Sa di mo matati na nga ni Dominga datoy nga bracelet? Ay, mudtoy ta bracelet ko. Apay aya, apakibibiyang dagiti gamit ko, si Kaguryo. Nangalam ngay datoy. Ginatang ko day takin ni Marie Flora. Ne, manumat ngay. 500 lang. Anya? 500? Nanyalakit din aya, Guryo. Saan ka atulang? Sinayang mo ti 500 para iti kasta lang nga bracelet? Ay sos, lucky charm da ito'y a bracelet, Guryo. Amam, ti kunada a lucky charm. Pampaswerte. Kumporme ti patpatyam siya ka Dominga. Anya nga iti amam. Amangan no da ito yung ti pagswertyan talakay. Ay, ikanak man kit di iti 3,000. Tapno adda ibayad ko iti pampaswerte a dekorasyon nga inorder ko. 3,000! Ay na, pangasin man Dominga. Saan nga kung kumporme ti gatgatangan ta sayang ti kwarta. Ala, kung ti order ko a pampaswerte, Marie Flora. May bit lang payment first. Sana mabalin ti utang. Anya kalakit din aya. Adda pagbayad ko. Ti ko namin iti-text mo. Sana maya ti asawa magumatang kay ti pampaswerte. Wen, iso ang nagbulod akpay laeng iti may sa ako marek. Kaya't kumati gumatang iti pampaswerte. Taamangan no isunto mati bumaknangan may. Ay, wan! Posible mapasamak dayta. Think positive lang. Ay na, agyaman na, Marie Flora. Naimbag ka pa'y tamaawatan na. Ay, nawanan niya manamare. Kastamot lang, adi ti boyfriend ko idi kanya. Iso amaawatan ka. Ala, awatem nga roden ti bayad ko. Taiyawid ko matandag iti lucky charm ko. Apay akas ta ti reaksyon nyo ang nakakita kanyak nanang. Sa di naman ang tinangalaam iti dayta a necklace Dominga anak ka. Di mo ibaga pampaswerte manan dayta. Anya kalakit din ayan nanang. Awan mo ti dakes numamati tayo iti swerte. Ala, ikatam dayta a necklace. Tanay, agrup-rupa kan nga. Ay, jak maawatan. Ti ko na ti gayim ko. Effective kano dagitoy a lucky charm nanang. Kastoy kano kat ti usar dagiti babaknang. Awan met siguro ti dakes na no padasan tayo met. Ay na, Dominga ay. Oray mano pa'y alaki charm ti yawid mo dito'y balay. No agsadot-sadot ka met.
Ayawan latamaw. Ninanang mo't, imbes atulungan nak amang isimpa kadagiti pampaswerte a dekorasyon, saan ta uyawundak pay lang? Wala, tama nga no day tamanan ti pangrugyan ti saan nyo pagkinawatan iti asawam. Anya tinapasamak dito balay Dominga. Magustom ka di dagiti dekorasyon a ginatang ko, lakay. Kunak nga sardengan ti gumatang ti komporme nga. Saan akom kumpurmi dagita, guryo? Lucky charm dagita kunak lang arudan. Anya lakit din aya. Uray manopay nga lucky charm ti gatangam. No, saan kamat nga nagagat? Oho, awan lat amok ditan. Hey, jak amo kada kayo kininanang. Talaga nga awan ti pamatiyo kanya. Una ata awan matidenggem nga sao. Idida mo, gimatang ka ti bracelet. Ita, gimatang ka man ti necklace mo. Kan dekorasyon dito ibalay. Nagngingi na pa mat. Pudno anangina, ta effective kanumat a lucky charm ko na ni Marie Flora. Kita amita, dakkel tinagbaliwan ti panagbiagda. Rimang ay ti panagbiagda. Gaputa nagagat da. Pare, sa dino ti papanam katrabain. Ay, mapanak iji ayan ni tatang. Nagapa kami kani asawak nga dajay. Anya? Anya man ang tinagapaan nyo, pare. Dagiti laki charm nga ginatgatang na pare. Ay, anya laki day. Saan mo tadakas no gumatang iti lucky charm, pare? Kitain na kumamot ti limitasyon na. Kasta mati kong kunak nga agasa madata 3-5 nga ginastos na. Kapi-kapay guryo, anak ko. Agyaman na katatang. Anya ngamin, tinagapaan nyo iti asawam. Kas ano ngay? Sana lang arudan nga tultulungan ti tao ijay trabahok. Di mat nga umay iji bangkag. Kumporme ti gat-gatangan na. Kas kumay ti anya. Ada ka dita nga bracelet, necklace, kas kada dekorasyon ti balay kano nga pagpaswerte. Amangan met, numadi nga minting kas na manakisarita kan kuana. Imbagakmat nga oray manupay nga lucky charm ti iyawid na ija balay no nasadot awan serbina. Impakaawat mo kumana sayat kan kuana anak ko. Kasano nga ipakaawat ko kat makaungungot mat amakisarita. Ungot nga ungot. Simple lang tinagapaan nyo. Pagsaritaan nyo kit diyan na sayat. Alas 10 ni tirabe ay. Nga saan pa'y laang anagawit ti asawam. No apay mo't nga may nakumkumpurmi ti gat-gatangaw manakaw. Ay nananang bayan nyo. Di uray agawid iti ayanda. Asino ti bot-bot nga na. Ayan ya kalakit din aya Dominga anak ko. Saan anasaya at ti kasta ngay bagbagam. No nangyula ang dagiti insawsawang nakanyak itay nanang. Husto magti asawa manakaw. Sana dakas no gumatang kay ti lucky charm. Ngam kuma, layunam ti gagat mo. Ngabain, awan ti magic anak ka. May sakayong mananang. No siyak ti sika. Agpakumbaba ka nanak ka. Ay na, day tati saan ama pasamak nanang. Agpanunot ka na imbag Dominga. Awan ti dakas na, no ibabam ti pride mo. Kanaklunam ti kamalay. Di mo ibaga, asan ka nga gawit itaarabi, anak ko. Dito yak pa lang nga maturog ta, sigurado nga napudot ti ulo di asawak. Ha? Tatang, di kay madanagan ta agawidak no agsapa. Urayak lang nga agbaw ti ungat di asawak. Maturog ka nga rod pa lang iti sled, di kapsat mo. Sana bali, ta saan nga agawid ita. Ay, agyamanak, tatang. Naimbag nga agsapam, nanang. Ay, kastamot kang ka, Dominga, anak ka. Saan ka di nagawid ti asawam idirabe? Saan nga rod, nanang? Madanagan akong kankwana.
Saan arumbeng anak iapa akan kwa na idirabi. Nasayat magtanaka amiris kan Dominga. Un gayam nanang, rumarak ita da kayo pa'y laang ti makaamu dito'y balay. Saan na bale, tagsubli ak tumot la adagaws. Day, siya din numanan ay ati papanam. Mapanak iti ayan daguryo nanang, amangan no ijay tinapanan na idirabi Nasayat, day ta na panunot mo anak ka. Sigurado, amaragsakan ti asawam. Nagbubuat akong tatang amangan no agur-urayan ni Dominga. Wena na ko. Pagsaritaan nyo anasayan. No anyaman, tisa nyo nagkinawatan. Tatang, kasta ti arami din me. Guryo Mata- lakay, ne. adda ka kadidita. Ne, ti asawam ti agpukpukaw. Guryo, agawit ako man lakay. Wan nga agpaiso Amangan no nakaamirisan tatang. Rumar ka nga rudan. Umay na kan sa sukunan. Anya ter aramidem dito ngay, bakat. Umay kasukunan lakay. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kan kaidirabi Lipatan mo da jay. Ura siya akat, pasensya anak matan niya. Saan arumbang adumawat ka iti pamakawan kanyak, lakay. Ngamin, siyak tinagbasol, siyak tinagkamali. Bumawi akto kan ka. Nagawit nga ro dun Ay, mabiit lang lakay. Agpakada akpay akin ni tatang. Ay, si kami ti lumawas iti paraangan ni Sister Dominga. Dumagas ka pa'y, adumanan tila akong alaki chan. Ay na, pasensya kan Mari Flora. Ngam sa anak pa'y agumatang itilakom apampaswerte. Out of budget, Mare. O sige. Inton maminsan tulangin, Mari. Ay, katun Mare. O sige nga rod, agpatuloy akon. Sigurado nga agur-urayin ni Guryo kanyak. Oh? Agmula kami kanukat iti mais itang. Oy, himala. Nasken nga aggagetakon. Nang runa pa'y kat nanginan ti magatang ita. Okay, ingat-ingat sa daan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulan nga agdatdato nakan ka. Maging kaita. Diyak pa'y amaw, no adanam namak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunam. Anya? Una Maria. Ikarik dayta kan ka. Promise. Anya, gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mo't tagporma. Pasig mo't alibays ti pantalon kaw. Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket kaw. Ken jag mo't amin a t-shirt kaw. Uray brief kaw. Hanford. Kaskada niya ditan. Oh. Anya? Mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sapulan ni Maria kanyak. Idin to ta damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. Anya? Imbag kumamot ibaga na ti kayat na hatap na amok. Agam sa amoy. Anya? Dahil lang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak kaw. Parikot na ka no kasano nga aklonan ni Maria. Anya?
Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga na magustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos. Tunggal mapan sumarungkar, agpumada lang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti Adem, ang mga numangag na, narigatan, ang mumatan jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? 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 Ay na, mapanak man ni balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sa baling aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuwan na? Ha? Uray ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklonin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, duna. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklonin na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabe ayn baraw. Ha? Hey, kwa nana. Inak man na dya ayan da Maria. Inak man sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami ti aklonin na. Hay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagam. Ngamin, amin na panagayat, ken pamatag, ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati pa nagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Siyak ti kayat mo. Ah? Ay, awan imbagak Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok Ay, pasensya kan, Baldo. Ngam jak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? Wan nga road. Apay, agang angawak aya. Tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbiddaw. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, iso ti kayat ni Maria. Anya? Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achip na giti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak. Alibay sa amin na pantalon ko. Agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawkawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana kas ka ni Baldo alala ka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga na dya Pedro kada kayo, nanang? Wan anak kaw. Ay nakauy-uyaw mo't ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga, uyaw itipada na tao. Wan nga raw danak kaw. Payman, takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man anak kaw.
kasaritam, bareng maamiris na. Unay kamatan, Pedro. Apay, ti panagkunam ket nasaya ti bagbagam? Ha? Nay, apay kasta ti panagsawuyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno. Ngem nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaan ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no saan apudno. Kasjay at ti madi. Anya? Kita ti pantolong ko, Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano, nya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadi mabaeng kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngem nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawas ka. Anya? Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga timariknak apanagayat kan ka. Maria? Yak kayat amasaktan tiriknam. Ngam, nasaysaya atin day nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti day jabal daw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka di ti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmat ang inginaan namin nakawaskaw. Ti pantalong ko na, Levi's ko naman. Agraman brief ko. Branded. Sana kas ka ni Baldo at chip amin nakawas na. Kas tamot ti rupa na. Anya? Pangasim, bawiyam timbangam. Pangasim atasyak ti aklunam. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. Anya? Ay na, Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayata. Saan asikan? Ay, pangasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo ti langak, no may kumpara ka ni Baldo. Amok nga agporma. Ni Baldo nga, hikit saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wan, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meryl ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang agdigos. Maangot ko pa'y ti payod mo. Ha? Naimbag pa'y ani Baldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na, branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigos. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napudong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananak ka. Ay, mas daawak man. Itala ang makakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit.
May salaang tisungbat ko iti dayta sa ludsod mo. Ah, Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Di balasang, di kayat da, jay managdigaws. Ha? Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. anya kay mo tay. Imbis at tulungan na ka makamove on. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng tipod no. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di kasi biyag. Talaga gaasalbag. Oh, pare Pedro. Apay ngay. Kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo doa, ha? Ha? Apay? Di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Waldo? Anya, Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? anya, di na ako mamapabayan na kasta. Kita mo nagwabuwak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare. Uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day nagalas nga ugalim. Anya! Jak maklon at talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan ni tinamnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumulayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Puno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamit nga mintiag digos. Wen, puno nga mong tiag forma. Kayan may sa, amom adalaan dagiti brande na kawas mo. Ang ti problema kat, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti brande na kawas, nukas lapigad met ti rupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka digdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang tadak. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha. No agsasaw ka. Kunamlan no ka ba alam amin at tao. Ngamin, kasta unay ti kinamanaguyaw mo. Ang danumot lagay am ti kabutang mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Agkalaysa kamin ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami mo ng pamilya. Sige ing kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agururay kami. Tano talaga akayat mo nga ikalay sa ti anak ko, nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado, ti importante akayat ko nga ibaga. Una na. Agsubliak to, akadwak ni tatang ko. Ada kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden, tikalay sa dagiti dua. Sige, ngam kastoy, ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, katkas pangrugyandan to no akalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya?
Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intero a bumarangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan a basta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kan siyak, kan sika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Kan maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar a banda. Kasla drum in lyre? Wan, kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga, a para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti dayta adaga. Ay, nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak, awan nga ro ti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit dinaya, Marta. Kas kilagraraman. Nagnginakalay sa ti kayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak, awan maangay akalaysa. Anyalakit din ayananang. No anyaladitan tikid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbot imbagak selya? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Oh, kasanuitan Arman. Saan mo ama ikalay sa ni Silya? Tas saan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana? Tatang. Agraraman kat day siya bakit agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kalagatad, kan maimbitaran kanu amin a bumarangay, intun kalay sayo kini Silya, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. Ay, anyalakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. Tatang. Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. Ay ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay kwagaya Marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamain, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat agraraman nga abalayan. Jak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaeng. Ingkamanggad iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatem. Ngamin, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmet nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot
Kuana na. Saan mi man ama ipaay dagiti daw yo. Ngam napudno akin ni Celia. Agtinulong kami para iti pagbiag mi. Ay, sana mabalain. Numaitad yo dagiti kidkidawag. O sige, ikalay Sam ti anak kaw. Ngam no saan? Nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana, Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kidkidawag. nasakit ti panagsasao ni nanang mo kanyak, Celia. Iso nga umadayo ak pailang. Anya, sa dino ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tang rod adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nak dahi dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niya. Basta ti makunak, agan anad kayo ijay syudad. Wantatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kun kuana makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdan? Basta agan anad ka anak kaw. Wantatang, kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw, inton parbangon tatang. Mala, da kayo ti makambaw. Maklaat lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Amang numakonsensya ka amang panaw kini nanang mo. Makonsensya ngam saan mat ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akon iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia. Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. Wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wan Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kadata. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy! Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan, ngam adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan katipod na. Jay anak mo, ti simurot ijay anak ko. Sa dino tinapananda? Ijay syudad. Sa dino a syudad? Jakam mo, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo tapag subyan na ti anak ko. Ay, anya kalakit din ay Marta. Awagam jay anak mo, kunakot. Ay, jakam mo tinumber na. Kanawan silpon ko. Olbad, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din ay Marta. Mala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakin ka. No di, hay, anya lakit din. Wen, kasinsin, da kayong ti agapang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar tayo agnana ditoy. Adayo nga min ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarot kasinsin. Agyaman ako na Awen gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wana kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Ket agyaman akin ka Insan, ta inserrak nak iti trabaho iti mall.
Uray may salang a janitor, bastad da. Wala, anyalakit din. Nadalos at trabaho na ita, kasinsin. Katsyak mat, barang makastrok kak itan iti restaurant anang aplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo lata. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wanselya, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y a restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanong datuma, adda dagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, oray sa dino ti ayan mo, adda latta kasta at tao. Wan di mo maikat dayta? Wan, iso nga anos laeng, basta tinasken, agtrabaho ka, basta tinasken, agtrabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag, mate. Apay aya? Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya, Marta. Adda ka manin dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito'y ti anak ko. Talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo, Marta. Kaasimot di anak mo, tas ka tinagbalin nga inana. Da. Ibabayin mo laonay ti anak mo. Anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day ti maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Day ti maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Amo Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysayaat no agulimakan. Ngamen, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad, akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan-ayat da. Anya? Ay, saan amabalain? Anya, kata sana mabalinan. Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo, pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo ti trabaho, Celia? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken maysa, inmay ta dito'y syudad, tapno makaurnong ta. Wensalya, ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Tasaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti urnong. Iso nga awan ti tumaod aparikot. Ala Katay ti pagnanaadan ta siled. Agudwata iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wana. Adamot kanya-kanya ta iti siled. Iso nga agudwata mat ngarot iti abang. Abay Marta, anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Aya, ay aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit la tikinan ko ite aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagi. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan.
nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain, tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awampay tinumar ko. Ala, mabit lang tayo mangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga ro, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mat cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni Nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang iti inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni Nanang mo. Anya? No kasta? Nitatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Una, tawan mo't sabali. Ala, imbag man tamaasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot ki ni Nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ti Riknam? Ay, naimbaga kon, Ramos. Hanggang saan ka pa ya mabalin nga trabaho? Nas kananan-anay ti panagimbag mo, tapno saan ka mabignat? Ngam. Di kagdanag, tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Wan, Ramos. Sige, ibabaawi ko ang dagiti kid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manya ngay nga raw, kat talagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga ro dandarman kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskin, agkalay sada. Kat naragsak da. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da arman kansilya. Huwag nga, Rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amom Marites, agkasarmat gaya mo ni Luden, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kit nasayaat nga rod ano kasta, kat kaano kanungay. Inton umay alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantoan. Ay wana, saan amabalin saan ta amapan? What dayjay ko naman? Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga kubag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to dayjay iti watwat. Tayman aglaplapusanan kumakat. Unay kan Marites, ipakat mo manan day ta kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Kailan? Makapaulit ti Rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko ma, di nakakat katawa. Nagpintas ni Ludin. Ngumni, kita man tilang at asawa na. Kaslain pasikig a kaldero. Unay kan Marites. Ay, sapay nagpiksaray ta katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Manasa na bale, tanakapangantamutun. Agawit lang. Saan ta ka din nga agbuya iti pasalada? Saan? Agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan no makikitak di asawa ni Ludin. Ay na, makapalit. Aniya? Nay, what
Liwat mo't day taimot mo, Marites. Ah? Ay, wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasar. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah? Anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Ngamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat ma. Ni nanamat, kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pay nana. Adumat dagiti lalaki agdat-daton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya, unana, iso akas jay ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya, ay sus, pagsasaula day taasaan nga umno, Marites. Saan nana? Pudno ti imbaga day di apong ko. Marites, talaga ka ding awan tinamnamakon ka? Ay na, pasensya kan Darwin. Ngam saan akas ken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan kat sapay la ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatek. Amum day ta sipud pay. Saan aya analawag ti imbaga? Asaan akas ken ka ti lalaki akayat ko. Marites. Ala, pumanaw kan. Kat pang nga asim, tasaan kan nga agsubsubli. Anya, kasta ti imbagam kini Darwin, Marites. Wan, imbagak asaan akas ken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwin. Nataer, kan ada natalged at trabaho na. Anya pa'y laang ti sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko, at ti lalaki anasingpet, kat adda siding iti mabagbagi da. Anya, kayat mo asawan, masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan nga umno. Alangan kit di mat, asaludsudem pa'y nga umuna jay lalaki, no adasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak amukan ka, Marites. Patpatsyem launa day ta pagsasauday di apong mo, asaan mat nga umnaw. Kasta timbaga ni Marites kin ka. Wen, masapol kano ati lalaki a pakiasawaan na. Ket ti adda siding iti mabagbagi na. Ket kunak mat, alangan mat ano adda agdaton ken ka. Ket saludsodem pay nga umuna no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya kunana ngay. Ket wen kano nga raud. Ay nagturuday, no bilang lang. Hina, apaw ni Marites. Mabaakad lang aroday. Patpatsin na pay lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wen nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Ket anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na. Magayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. Tata. Nagsakit tinagam ko. Nasakit talaga. Anya ti kayat mo asaway? Pinainak ni Marites. Sapay kurso na dakti jay di pay. Anya? Diyan mo anya ti kurang kanyak. Kayat mo ka di amamuan no, anya ti kurang king ka? Anya nga tata? Siding. Anya, siding ko na yo. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga da siding iti mabagbagi na. Anya? Iso ka no ngamen, ti pagsasao, day di apong na. At ti lalaki ka no anasingpait, jay adda ka no siding na. Adamat siding ko?
Wen, di tamot rupam jayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Niya? Masaya ta nasabat kami rang. O, si kamat gahayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku nang amin ni Tata Pio. At ilalaki kano akayat ni Marites. Katay kano adda siding na. Ha? Anya tikat na asawon iti dayta? Ay na, pasensya ka ko man ay tigayim ka, Darwin. At dala ngamin pagsasaod ay di apong na. Ngaging ga ita, kat isulat ta, tipatpatsin na. Anya? Di kayat na kanaw. Jay lalaki, nga ada siding na iti mabagbagi na. Ah, Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpag. una yan. Pagsasao, asaan nga umnaw. Bayam, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw ti kayat mo? Hindi mo kayat ni Darwin na para kan ka, Marites. Addan to ah. Anya nga addan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kataklo na ka. Unay kan? Kaanon tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don't worry ka dimirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan mirasol ko na mirang. One friend, agkalay sadan. Ngamin, masikugan ni Mirasol. Kasta, ay kat mapantanto manin makiwat-wat ano bilang laan. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana all talaga. Sapay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kaniya. Anya? Apay si ka, saan ka di makarik na? Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, kat no 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpo nga dasining iti mabagbagi na. Awan na, makaas-asawa mo't ang. Anya? Miko? Wen Marites, at iti sabong parakin ka. Sapay la ko mata magustuam. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Ngamin, saan ka akayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ha? Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanyak. Apay asan nak akayat. Ha? Ibagam ko ma. Iti kasta amok mo't Apay, adda ka di siding mo? Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. Ha? No adda, amangan no adda namnamam kanyak. Ngam no awan, pumanaw kan. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, Miko baraw. Ha? Ay, uwin na. Apay ngay, kaskalanal pa'y amarunggay. Ay, naggapuwak ngamin ni Ayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmit kayat. Apay, siguro, awan ngamin siding iti mabagbagim anya. Iso adi nakakayat. Kitam ni Darwin. Pinaay na. Ngamin, adda siding na. Ngam, iti mat ayan ti rupa na. Saan kano nga iti baba? Nana,
Kasjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. Ngam, apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan man iti dayta. No, anya nga ta, iti koneksyon na, iti panagbiag na. Kastoy nay nga men. Day di apong naabakat, iso kano timbagana. Ti lalaki kano anasingpet, ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamat ti patpatyon daya Marites. Ay, danda nila nga ruden mabaakan. Nga magpili-pili pay lang iti lalaki. Saya, tanagranata, Marites. Tata. Apay, aging gakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. Ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibero kan nakman nga ron, tata. Ngam masapul atay lalaki nga... kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day? Ni, amoy mo, tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao, wasaan nga umumnaw. Ay, sos, day talaki din na pagsasao ti makagapaw, mabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ta ka di, tata. Anya lakit din. Danag yun, ayan. Iti kunam, agkalay sa kayo matan, iti kaayan-ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all? Makiasawa ka mo't gaminan. Uray makiasawa kay amin, iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam la dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunak tumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Uray mabaakan ka. Basta ti kayat ko alalaki. Tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta siding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana kababain? Amin alalaki nga aglabas. Sa ludsudam no da siding da iti akin baba. Iti kasta, amom. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawap. Ay na, nagkalaysan ni mirang agayem mo, Marites. Si kangay maut, ha? Apay, aging gakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. Awan pa'y na. Awan pa'y mo't nasarakak alalaking adda siding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti kaano man, saan ka makasarak iti lalaking adda siding, iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudam no adda siding na. Angam saan mo't amabalain, gaputan na kababain. Iso apangasim ko ma. Lipatam day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta. Ay na Marites, mabaakan kan abalasang no kasta. Oh, itaman pa'y akas sa tilangam, Marites. Kasla na unag ti pampanunutam. Ay, kuang amin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam iti kanya. Kan, saan lang asika? Ha? Anyat kahit mo asawan? Ako asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na ki asawa ka. Nga awanan kadkadwak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta. Naamiris mon. Nga awan sirsirbi day ta pagsasao.
Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado man na singpot. Awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababaw yak ti saan ko apa nangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig daan nagsisingpot at tao. Ngam. Basol mo Isu ano adan tuman na nagdaton ken ka. Pangaasim, taikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabakan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nay, da kayo magayam kagawad. Nay, baglangan ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Kwa, agkidawa ko maititulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kano lay di nagkidaw ka ititulong may? Sa ita, agkidaw kay manahin. Anya. Ay, makauma mo eday tarupa mo, nga karasublay. Kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sika, tika na yung nagsubling agkid-kid daw ititulong. Ha? Naminsanak laang mo't nagkid daw ititulong yo, kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan iti balay. Makauma. Ay na, agbababawi ka talaga nang ibutos iti dayje abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi na nga bak. Awanay, di makkal ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibaddak motan. Podnaw, daytan ako nang bakit. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas dyan na lang nga kanayon. Saan to nabutusan dagiti tattao inton sumarunong eleksyon? Katusto nasaya at nukasta. Nagalas ma ti ugali na. Saan ama ikaring agserbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Uray ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbaganan dahi jay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami anang ibutos kan kwa na. Saan magayam anasaya at ti ugali na? Uwan nga rod. Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya? Pudnumat. Kunamlan sino akabaknangan dito'y lugar tayo dahi dyan nga insyang nagkagawad lang nila kay nakadlim mastog. Amom lakay, adda nadamag ko. Anya dahi ta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya? Lakay, siyak ka no akanayon ti tapik da. Umapal dalakan ka. Iso akasta da. Katuan mat, isumot laday ta ti amok. Maumadan tumot laang. Awan bibiyang ko no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko. Baldaw, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika anak. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti tudaw. Ay, wan nga ron na. Ayam nas ka na mapan kami. Amuyo batain. Sana matuloy ti may sapas ka no awanak nga agsaot. Ha? Ay na, pudnutin ako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad,
tangtangaden dagiti tattao. Anya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta ti imbaga ni Kagawad Baldo kada kayo? Wan, iso matiimbaga da nga agasaway di kalman anasabat ko, ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abal daw. Italang dayta. Uray puuton nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay matkit di Uray siya. Jak mo't lakayatan nga ibutos no bilang laeng. Ay, uray siya. Ultimunan, jak ibutos. Para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga ron. Ay, naimbaglangan ta Kagawad lang da Baldo. Kasanon nga nung nagbalik na kapitan, ang mga nuad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan matuloy ti paskan. Naawan nga agsao, ay nalabos mo tan. Kastamot ti imbagada kanina na Maria. Ti imbagamot ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no paskan. No agkaiwara ka no ti tattao, ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no. Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan, nagngato talaga ti tayabda. Uray puutam, bumabadan to. Mark my word. Anya? Kunamlamon no nagngato ni ti sa daya baldaw. Takasta ti bagada. Wan nga rod atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano congressman, wano presidente. Di da ibaga, asaan matuloy ti pasken no awanda. Isudan to laki de. Ay, una yun ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon dayja kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat dyan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kan kinapangas na. Ay na, bumabanto dayjay bakay. Awan titimayab iti nangataw. Asaan bumaba, kunak lang aruday. Amon lakay, nadamag ko man yan, adata kano ti pagkichismisan da ijay ayanda Karol. Ay, apay ka na. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta agchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di No anya launa ti parikot da ta umapal da kadata. Kagawadak pay lang. Ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siyak tinagbalin na kapitan. Diyan adda amataydan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga intun umay nga eleksyon. Lumaban ka kapitan. Ay kiwana. Day talaga ya. Kadi suti planok. Lumaban ak kapitan. Tama sigurado ang mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Uwan ka na. Ay, Diyos ko makapalit. Nangalaan na nga ta ititurad na. Kat, naglawa mo't di bakrang na pangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapalit. No adda ti tattao mababa ang lipad, addamet ti tao mataas ang lipad. Ay na. Kunamlan no agnanayon anak hangato da. Uray kita to. Numaabak to dayjay. Katawaan ti tattao. Gapu iti kasjay nga ugali da.
Dayta, duwala ang nabulan ti orayay. Panagbubutos man ay. Wan nga rod lakay. Awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncho ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak amapan agbutos, ni sumutla iti ibutos ko. Ni Manong Poncho mutla ang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kas na bakay. Ay, awahan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di abaldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas tirupa na. Naalas pa ito ugali na. Ugali da ang agasawa. Wan lakay. Saan laang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadanin ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langan. Ngayon mawanti pagdanaga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Ngamin, agkampanyak man wano saan. Amo ka mga bakak. Kat mo siyak ti kaya dagiti tattao, sana ya. Sa bagay matkit di Uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arumwar amapan agkampanya, mga bakalata. Sa nakas kada punsyo, nga uray dala agpakpakatudwan na mapanagkam kampanya. Isupay kunamlamot no ibotos ti tattao. Maabak matladay jay. Nagturod mat ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam muna mat alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Nga rod. Agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Diyak lakit di makaturog no bilang lang. Di ka madanagan. Siyak mo't lang ti mga bak. Sigurado na ita. Gusto nga agawid takidin. Ay saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayo no anya ti resulta. Nalpasan na nain siyang. Addan ti resulta. Kasta ka di? Ay excited ka talaga. Excited kayo? Ngamnimot Manong Punsyo, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Ngam saan kay pay lamamate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Yung tigas to abiyag. Ano apay mo ta naabakak? Kasta lati biyag lakay. Addan tumanan Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanan. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yan. Kasano tayo tan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin a pagkwartaan ita. Ag-vlog tamat iso. Wun lakay. Wun no reels gayam. Reels nga ibagbagam mait. Wun. Ag-video tamot I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan mo't laday dyan. Hey, si Kamot Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagnaan nyo ang mga no maitublak kayo. Magmagna kay sa mga agbidbidyaw. Awan, tapno daman ipost ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kay lang amin idikay. Limastog kayo mitay. Gimato ti tayabyaw. Ita, naabak kay lang araw. Awanin pagkwartaan yaw. So atila may bidbidyo yaw. Tapno ladam maiposyo iti reels. Anya? Amo yaw, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapailak amin na kiti ipoposyo iti reels yaw. At dakat nga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga kita ex-kagawad. Anya laki ding. Una yay.
Dayta ti ganabin nyo ita, kagawad. No limastog kayo, idi nagtugaw kayo, kas kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw iti tiltila. Ay una yan. Lalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.